kuria githeri gitarari kiega Bungoma. Shokeri gatho ni guthina mbere na gutwihoka gutwirorera nigetha tukumenyithie maria mothe mahanikite na gutwitikia nigetha tukumenyithie mohoro maria mothe turi namo. Njitagwo Muriki wa Mucoki, turi hamwe na Njoki Shege niwe mumemerekia witu na ruthiomi utauri na njira ya ciiko, na nitukoretwo tukiruta wira mwega turi ta ceceni ya iNooroTV tondu mohoro maria mamemerekagio ni kambuni ya Royal Media Services nimo metikitio muno ni ya Kenya kuringana na riboti uthuthuria wa kanjo memerekia na wandiki niyo Media Council. Ceceni ya iNooroTV niyo itikitio muno hari ceceni iria ciothe imemerekagia na rũthiomi rwa Gĩkũyũ. Kuringana na riboti iyo, muigana wa Kenya agicunji kia 62 harĩ igana metikitie ceceni cia Royal Media iria ni hamwe na Citizen TV, Citizen Radio, iNooroTV hamwe na Inooro FM, Ramogi FM na Ramogi TV gatagate ga ceceni ingi. Thuthuria ucio wekirwo thiini wa kaunti ciothe 47 gatagate ka mweri wa kanana na tariki 24 mweri wa Dithemba mwaka muhituku. Tucokeria ngatho ni gutuhe igiturwa kiu. Tuthi mohoro mangĩ maria turi namo. President Ruto ni athite ruhonge rwa mbiraru rutithanie wira hamwe na maafitha a borithi kuhurana aici a mahiũ aria mathararĩtie thayo thiini wa kaunti cia Turkana, Baringo, Pokot ya ithũĩro na Elgeyo Marakwet. Watho wa president ukite rĩrĩ kamwana kamwe koragĩtwo nĩ aici a mahiũ Samburu na kuo Turkana gĩthomo nĩ gĩthararĩte. Thutha wa tharĩkĩra ya wetano kiumia kĩhĩtũku kuria athii atatu moragirwo nĩ aici a mahiũ metuĩte athii mwena wa Kainuk Turkana, nĩ gũkoretwo na wagagu na ona ngari cia maabitha a borithi iria ciacinirwo nĩ ekinaĩ acio itirĩ cieherio. Ũhoro wa kĩeha nĩ atĩ rĩu ona gĩthomo nĩ kĩhutĩtio nĩ ũhagũku ũyũ wa ũgitĩri. Cukuru-inĩ wa mũthingi wa Philadelphia, aici matuĩte rũgiri rwa cukuru ũcio makĩgeria kwĩhithania na rĩu arutwo matirathiĩ cukuru. Kũrerĩkana cukuru-inĩ imwe nĩ marahahũra na kũnyarira arutani arĩa marokaga gũthomithia. Rĩrĩ arutwo a junior secondary merĩga gũcoka cukuru wa iNooro ndwamũkĩrĩte arutwo magĩtigĩra gũtharĩkĩrwo. President Ruto augĩte thirikari yake nĩ ihotorete kũhũrana na aici a mahiũ arĩa mararũgamia mĩhang'o ya o mũthenya ya aikari arĩa marĩ kaunti-inĩ iria igũmĩirwo nĩ ũici wa mahiũ. Nimeambia waziri wa defense, nimeambia waziri wa internal security waketi chini. Hiyo area yote ambaye tuko naye na matatizo, tumesema from tomorrow everybody mwenye ako na bunduki ambayo sio halali, ambayo hajapatiwa na serikali, they must surrender in 3 days. Macifu wa matura niyo marahe muingi mwihoko makimera ona gutuika maraikara na guoya kumana na ũhagũku wa ũgitĩri. Thirikari nĩ ihotorete kũhũrana na aici aya. Kaunti-inĩ ya Samburu nakuo kamwana kamwe karia kararĩithagia mahiũ nĩ koragĩtwo nĩ aici a mahiũ arĩa marerĩkana maumĩte kaunti-inĩ ya Baringo. We are feeling painful, my friend. Sisi hapa watu 24 tumesika na ni wavijana bana. Watu wamesoma, sisi tumesoma, sisi tunaendelea na maendeleo hapa. Tunalima na tuliko na ng'ombe ndongo hapa hivi sio. Lakini nataka kuambia nyinyi, mwende mfikirie bana. Ama mtuame kwa hii Kenya bana. Mwache kutusumbua hapa. Ng'ombe zote imeenda hapa, hii watu wanategemea. Sasa hao watoto watakula nini? Hao watoto watasomeshwa na nini? Hii shule ya Loriani imefungwa. Watoto imetoroka kwa sababu ya ile moto ya jana. Marisasi inapiga mpaka shule ndani. Watu wametoroka area hii. Rĩu mwĩhoko wa aikari arĩa magũmĩirwo nĩ ũhagũku ũyũ wa ũgitĩri nĩ atĩ watho mwerũ wa President Ruto wa kũria maabitha a mbirarũ marutithanie wĩra na maabitha a borithi nĩ ũkũmarehera ũhorohu wa naihenya. Kũngĩ kuo ciana igĩrĩ nĩ ikuĩte gũkũ nacio ingĩ 11 igũkoma thibitarĩ mũnene wa Webuye thĩinĩ wa kaunti ya Bungoma
thutha wacio kuria githeri kurerikana kiraharirio ni shosho wao itura-ini ria Matete muthenya wa Kiumia. Kuringana na family ya ciana ici, umwe arakuire hau thutha wa kuria githeri kiu, na kio ciongi arakua agitengerio thibitari. Kate Muthoni yaratarari. Thibitari ni munene wa Webuye kaunti-ini ya Bungoma ni kuo ciana ici 11 cia family imwe ikometio ikiamukira motungata ma urigiti kumana na thina wa nda gutahika na kuharwo. Toka sana akona mwaka mmoja na nusu, mwingine akona 12 na wengine wakona 10 tisabo. Kurerikana ciana ici irari gwa shosho wao itura-ini ria Mateta iri 13 indi thutha wacio kuria githeri kirahariririo ni showe igere irakua hau undu uria uracungiririe ciana icio ingi 11 itengerio thibitari-ini. Nilikuwa tu nyumbani nimekaa tu, wakaniita watoto wamekufa. Kaenda huko nikapata kama watoto wawili wamekufa, wamebaki watoto 11. Nikachukua huyo watoto wawili wao wote tukakuja nao hospitali. Kutoka kwangu nikasikia kuna shida nyumbani. Wakati nilikimbia nikafika, nilipata kwa poma hakuna mtu, ilikuwa mwili tu mmoja ya marehemu. Sasa venye tulikuja tukafika hapo hospitali tukapata watoto wawili wanatibiwa, wengine walikuwa pata hawajafika. Sasa venye walifika wote wakakuja wakautumia sahi watoto 11 wakafadhali. Kuringana na family ya ciana ici uhoro uyu ni marigithitie amushowe ararugite githeri giki mbere ya athiete kanitha kuria onake arambite gukirianiria hamwe na cai indi we ndanagumirwo ni thina o wothe. Hiyo marako ilipikwa na mamangu mzazi, na hata mama venye alitoka asubuhi aliitumia kama escort na chai, akaondoka akaenda kanisani. Venye aliondoka kwenda kanisani, sasa atujui yenye iliendelea nyuma. Ni harakati kati ya watoto kutoka kwa chini kwa mtoni kuoka kuruti, wakaanza kula hiyo maharagwe. Sasa sisi ndio tunafuatilia kina ambacho kinafanya hao watoto wakiaka ama hao wengine wakipatikana hospitali, inasemekana ati maharagwe ambayo yenye walikula inaleta shida. Kuringana na ndagitari uria ukoretwo akirigita ciana ici, kwaya gukorwo riria irathakaga ni irarire mumera kuma mugunda-ini urari na thumu na nikio irambiriirie kugumirwo ni mathina ma nda. We have managed them. They presented with this of having ingested weed from the farm where they cooked and took it, and several of them had symptoms of vomiting and diarrhea. We have treated them. For now they are stable. Kumana na uhoro uyu riu aciari ni mataritwo makorwo maithoriria ciana ciao irathaka niguo gutigirira itiraria ni indo itagiriire. We must be observant to our children. We must check what they are taking, and we must be close to them, because if you allow the children to go to push and collect things and come to cook in the home, sometimes can be very disastrous, like what has happened to this particular family. Kurerikana ciana ici 11 thutha wa kurigitwo mathaa 24 kirumaniririo ni ciambiriirie kuhona na imwe riu no cinuke mucii kuria nayo mihango ya guthurima miri ya ciana icio irakuire irabangwo gutabanio. Ngiribotera iNooroTV, njitagwo Kate Muthoni. Kugana kwa President William Ruto ni uletia atongoria amwe na mung'ethaniro kumuhe ihinda ria kurutira muingi wira na gutiganiria uteti uria uracokia bururi na thutha. President ekoragia hindi ya kuruguria nyumba cia raithi thiini wa kaunti ya Naikuru, kuria ugete mubango uyu ukurugurio thiini wa kaunti ciothe niguo gutigirira Akenya nimegwatira uikaro uri na gitio na wathogora mubacirire uria Mwangi wa Maina aratariria. Wajumbe wa hapa. Thiko yake ya kere kaunti ya Naikuru, President William Ruto athiete na mbere na guthingiriria ati ndarabatara rutha o ruothe kuma kuri mutongoria wa kiama o giothe itanya-ini riake ria kurutithania wira na atongoria aria othe athure kana ni aciama cia mung'ethaniro kana aria mathuritwo na tigiti wa andu kiumbe. Kwa sababu kuna watu wamezoea siasa mbaya, siasa mambo zamani, siasa duni, ati ya kwamba kiongozi amechaguliwa, amepatiwa idhini na wananchi, mtu mwingine anaenda kutengeneza baria, anaenda kutengeneza mahali pengine, ati lazima sasa kabla hujafanyia kazi wananchi, ati lazima uende uulize mtu fulani ruhusa. Hiyo iko wapi katika katiba ya Kenya?
Kuna mpango kama hiyo? Ati kuna mtu anaenda kuna mahali imeandikwa kwa katiba ati kiongozi amepatiwa kazi na mwananchi, ati aende ulize ruhusa mtu mwingine tena amfanyie kazi mwananchi? President erite atongoria a mung'ethaniro aria marenda kurutithania wira nake mahoe rutha kuri muingi edeti kuri atongoria aria marenda gucokia bururi utatini akiuga riri ni ihinda ria kuruta wira. We do not need the permission of anybody to work together as leaders in the Republic of Kenya. If there is any permission, it is from the voters. When you are elected, you are given the permission by the electorate to work for them, to work with other leaders so that we can change their lives, change our country, and make Kenya a better nation. Oho president augite mubango wa gwaka nyumba cia thogora wa thi ukurugurio guothe bururi-ini kuria iranire waki wa nyumba 55,000 kaunti-ini ya Naikuru. President augite mawira maria mekumana na waki wa nyumba ici mekugairwo aturi na aikari a matura maria nyumba icio igwakwo. Kuna mambo ambayo itawafaidi wale watakaokuwa wakiishi hapa. Tuko na commercial areas ambapo tutakuwa na maduka hapa, tutakuwa na mahala pa watoto kuchezea, tutakuwa na clinic hapa ndani, tutakuwa na ECD hapa. Hivyo basi hii area yote ya Kivumbini, Bondeni, Paul Machanga, Lumumba, Flamingo, sisi wote sasa manyumba hizi hapa zimebadilisha nuru ya mahali hapa. We thank you, Your Excellency. Hizi nyumba zinaleta katika kaunti yetu. Kama nikiangalia tu hivi na sijui sana maneno ya kujenga, lakini naona tunahitaji wale watu wa kupaint. Si ndio hiyo? Wale wa mawe. Si ndio hiyo? Wale wa tiles. Wale plumbers. Wale electricians. So there is so many jobs zenye zinakuja with this housing, so that it's not just housing. And on top of that, to make sure sisi wananchi wangu wa county ya Nakuru tumeishi maisha iko na dignity. Muko na nyumba mzuri, iko na maji, iko na stima, and that is the dream we have for nyinyi hustlers. Wamuira president aruguritie nyumba 600 iria ciakitwo ni aigithia kiumbe itura-ini ria Bondeni ni egucemanitie na atongoria othe a kaunti cia Baringo na Naikuru kuria mariririe maundu kihiri ma uthii wa na mbere hamwe na kuriukia waki wa demu ya Itare. Ngiribotera iNooroTV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina. Jamhuri ya Kenya. Kugene ku commission ya kuhorana na ungumania EACC ni riti igoti-ini thiini wa tauni ya Nyeri kienda kanjo ya makanitha NCCK gucokia mugunda wa muigana wa ciringi milioni 50 uria EACC irauga wagurirwo kuma kuri mundu wetahire gicunji kia mugunda wa muci wa commissioner wa gitaru gia gatagati. Mwandiki wa mohoro Martin Munene auma igoti-ini kuria cira ucio uguthikagiririo na ni riboti iria tuhariri. Nishira uri igoti-ini ria maria maturigiceirie na migunda mbere ya mucirithania James Olola. EACC ikienda mugunda ucio uria uri moko-ini ma NCCK ucokerio thirikari, mwena wa thitango ukiruta aira atatu. Kurigana na cira uria wandikithitio igoti-ini, mugunda ucio wacerehurirwo kuma mugunda-ini wa mucii wa munene wa gitaru gia gatagati ni kambuni ya commissioner wa hindi iyo Wilson Chepkwony uria wacokire akiwenderia kanju iyo ya kanitha ya NCCK. No EACC ikanyitirira ati mugunda ucio ndwagurirwo na njira iria yagirire kuona mugunda ucio wari mugaire waki wa mucii wa commissioner wa gitaru gia gatagati. Muira wa mbere Athabatia uria ni afitha ruhonge-ini rwa migunda akiuga ati mugunda ucio wari wa thirikari na mwaka-ini wa 1983 niguo wagairwo gwakwo mucii wa commissioner wa gitaru gia gatagati. Ni athite na mbere kuga ati mugunda wa thirikari no gukire uguo mugunda ucio ugicenjia moko kuma kuri thirikari nginya kambuni ya Kaitui Enterprises Limited uria mwene ari commissioner wa gitaru gia gatagati hindi iyo. Nake Catherine Macharia muira wa keri uria onake ni afitha wa ruhonge rwa migunda akiuga ni kuri maratathi mamwe maraga ma mugunda ucio ta mibango ya ukuria mugunda-ini ucio.
Robert Simiu nake akiuga akihitukia kugarurwo kwa mugunda ucio mitaratara yothe ni yarumirirwo. Aira angi eni ni megutanyitwo kuruta wira, no mucirithania athana magacoka igoti-ini mweri 13 wa gatandatu mwaka uyu riria cira ucio ugathie na mbere. Thengia ya cira uyu, EACC ni irarumirira migunda ingi 60 iria marauga yari ya thirikari no ikigwatirwo ni andu kiumbe. Komishoni ino ikiuga migunda iyo ni ya ciringi bilioni 1 igituranirwo. Handu-ini ha Inooro TV de kaunti-ini ya Nyeri, njitagwo Martin Munene. Ugena kone kumurete ngucanio cia mai gatagati ka aikari ya kaunti ya Laikipia na kaunti ya Meru, kuria aikari a Laikipia marorota mwena wa Meru makiuga ati marahuthira miberethi minene ya mai, undu uria urahingiriria mai kuma kihumo-ini gia kirima kia Mount Kenya na gucungiriria mai kwa kumakinyira. Na aikari ya Meru marorota a Laikipia makiuga makoretwo magithukangia miberethi yao ya mai, undu uria ningi urauga ati mai matiramakinyira. Ni aikari ya wadi ya Umade gicigo-ini kia ubunge kia Laikipia ya irathiro aria magomanite hamwe niguo kwariria thina wa wagi wa mai uria ukoretwo magumire kwa ihinda, kuria maugite thina uyu ukoretwo gicungiririo ni ene migunda ya mahua a gicigo kia ubunge kia Bori kaunti-ini ya Meru, amu makoretwo makigetha mai na mifaifu minene kuma ihumo-ini cia mai cia Mount Kenya. Ile kitu imetuhusu sisi kama wakaaji wa Umande ni maji. Na ni haibu sana kuona ati hii mto wakati Kionjori yachaguliwa miezi ya kwanza ya 3 maji ilikuja. Hatuna maji ya kukunywa. So tunawaomba viongozi wetu kwa heshima kubwa ya kwamba zaidi ya mito hii tuweze kuchibua maborehole kila mahali. Kwa sababu hiyo ndio shida ambayo inachangia hata wanyama wetu kutoka kwa msitu na wanaingia hapo wakitafuta maji, wakifika hapa kwa mto wanavuka hata pande hii. Gavana wa kaunti ya Laikipia Joshua Irogo na mubunge wa Laikipia irathiro Mwangi Kionjori makinyitanira na aikari aya maugite ni magukorwo magibanga thabari ya kwambata Mount Kenya niguo kumurika kuria guothe mai mahingiriirio na njira cia ngungo. Kana nie ngothiga ikarira muberethi 24/7 I'm able to employ somebody aikare anyitirie muberethi ucio mai mature maingiraga, tondu hii ni aibu sana, na ndio nimemwambia hii itakuwa aibu sana atira tuoka hata atongoria ndio mai maikuruka. Leo twauma guku twathiiri tukuhana ta tuoka kuhotha miario. Shinda inaweza tatuliwa na kila mtu anaweza kunywa maji yake na mwingine alime kwa heshima na tutocheke sisi wote. Na sisi ndiye tunaomba let them live and let us live. Lakini if it is not happening, na ndiye nimewaita kama serikali, na president wa Kenya alikuwa hapa stadium na Nyuki akasema maneno ya maji river flows waziri angalie. Na aikari ya Meru magitongorio ni mubunge wa gicigo kia Bori Mugambire Ndikiri ni mamenereire itua ria kwambata kirima kiu makiuga ino ni njira imwe ya kwambiriria bara gatagati ga kaunti icio cieri. A government employee by the name Barnes being involved in the destruction of water intakes in my constituency, I am not going to take it lightly. And it is the high time we now break that Water Regulation Authority to be given another regulatory authority ya pande yetu ya Meru. Ngucanio ciigie utambia wa mai irerikana ikoretwo igithi na mbere gatagati ka aikari a kaunti ici cieri kwa ihinda, na nikio riu aikari a kaunti icio marahoya minista wa mai aingirire na acarie kihonia gia thina uyu mbere ya bara makiria ituthukite. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni. Tukomba tuikirie gukinya hau tukinyite ona twacokereria icino imwe cia riboti iria turacoka nacio na tugicokereria. Gavana wa Kiambu kuga ndaracoka na thutha hari mogaruruku ruhonge-ini rwa ũgima wa mwĩrĩ. Top Care Allowance Kenya twena mugoda juja wa 595,000 na Joska wa 395,000 booking ne 100,000.